Okay, ti esa edi ekomo ebiem. Ye ko homeopathic for so asuye. Na yakohwe eho so kwan ye fa so a yesa yade. Yade ye ni patamfo. So we hu se yade ye ni patamfo a da bia be kwa ho saa wa abrabom. Yade ye ni patamfo. Se ni patamfo so ohia akodomfo betimi abo mo otimi de atamfo so ekonim. Ye fe ni enchire ye Faith Homeopathic Clinic. Omatena ye. Yanhwa yaresa ekoso ho adansedi a etwago unya boko de ene de ankodam ba no kontankura na Faith boko de nyame adom bibi ekoso kama de nyame ase anapade ne yaka kire ahwefo ya eba Faith Homeopathic Clinic me da ase pa no pede me da wase na me de nchia so kokra from your prophetess Dr. Elizabeth Faith only CEO oye kofa ba da Faith Homeopathic Clinic ano na yachia wahwefo ne wetiefo nyina na anopai asemda ewo ne say this year Faith Homeopathic Clinic you declare as a self-care awareness year. Okay, because you realize say most of the time nipa domna eba ya hwe na no obehuna the condition no or the atena hwa manage nsemu na no kwasem e wo yare ho ne say ansana yare ebe nsemu sa no emfiti prekope yare bia wo incubation period e sha se kakran anu kwa me ma kwa de kan o se asem ye ne tan wi aso be se wa anyare no wuye so what ye boni to ana what you say nipa bia yare na kasa nipa dua no wo kwan a ofa so edad no ho adi ma hu se bibi koso a ompe bibi nyo masesa but ye nam se ni hu nim di nje na sa so di ntini ebu ye ni eguso research am here say yare bia wo incubation period during incubation period no timi hu science be even telltale and said that ne full gloom symptoms na so be hu sentrane nkitinkiti bia wa wonim unipadua say na nya sa na wote and wakoye sa for example prekope hu say Johnson a e deep yellow na say dark brown and ke wo mu so no e bon nya sa na Johnson tie wo hu sa de wo de te ho ye de prekope hu say wo na say tatai wa hu de say bia say na atom e wo ho ane ko na aba ni padua ne wo kasa all of a sudden when this one yellow na won tesa obi en was as when this one yellow e ka bi ni padua ne wo kasa wo liver na tie mu frew so prekope wo didi wi na abo hwehwe obi o ho a wo didi wi bi agi so nom liver salt it's not the normal way e wo se ni padua na timi produce bile ne gu aduane ne so ma aduane timi yam without any heartburns inti mo na wunya heartburns no e kira wo se wo liver enzymes no the concentration no be ahwatema so enti no ya de fiti prekope ba e dan ne ho adi wa kwanua saso ye nneoma bi wo nipadua nim e ma wo ankasa so ye obi a wa hye wo nipadua nso a wo behu se bibi koso e so otu anamo eno na Faith Homeopathic Clinic ye say afiwi e self care awareness nti ye bobo nneoma wo ankasa e be ma wani aba ho so e say otimi hye wo nipadua ne nso se de be ya ensatraye ba wo behu because we koda no pay o so hunu ni padua e so hunu ni padua no wanka sa hunu e se e tichima akabia wo hu o koda na wontongu so yes o danya ne ye wutogu so o so afa ne normal but who said ba kun so because sa e check ya mo ye self care no that's right who says wow sorry ko hospital sa doctor for hwem ba bia chimato aba abra cost no wo form chance or the emergency be ko mo eno na ye mpanifo say bambo atrema e ye chan yaresa bokiti yes ene no so no efu ena ya wanka obody no ebe famu no emfamu saa ena to da bia on say homeopathy ayaresa no oba e holistic approach e to da bi kura na onipadua no e aduane bi na sese wukodi ya obibi e fe na acupuncture science ne kire say eduru ba bi na cells ni bia ye within ntimi nya na dwuma through acupuncture no ye activate sa cells no na adekro na akofa aba no na nipadua ne sanse cells na ya activated no ma fight yare ne ko enti e ba homeopathy yaresa na nye de bia na ya adunom ya wo physio ya wo massage ya wo detox obi o kwana system na e choke e feel srade fatigue strong toxins bi esisi entinim e wo srade bi nane ne ko e wo se moja bitimi di afusani ye entimi a blockage there's a clockage ko to dwe ho no
fat bi akadada ho cartilage no ensuo na wo ho no ewe okay ama kase no etwi ani kwasa nke basa akofa arthritis e de aba kase ne kan wo so se de pa ne wo no ni nyina ye science a woni padua no ene wo kasa efe bibi leg cramp okay so wonam straight grounder unfili basa wo staircase abema bia check wo ho unso kotodwe no for staircase now Philippine wo a asa bibi wall en shedan wall pa but unya comfortable say onante on a level ground yeah na wo say obema e bon kai because pempi ni kotodwe ni yemra e ka obema ankasa nti ni nyina ya asansode ni padua no bon kai and e be affect you sisi yes because kotodwe na wo di si peg sisi no sum na bema no so that is it say kotodwe ni nya e si peg ama sisi na gina na ntimi si ni peg ya sisi be na ye na dwuma say to nya chiginafo na eto na eto ti kotodwe mu nya adwuma and na ma komo na ye de etu ni ma ebia no bi sori akọ that's right ye be hu faith we they be hu faith e was Santa Maria okay Antieku Junction honoma okay Santa Maria Antieku Junction wow yeah from and I say Abuya Junction to be precise okay. Abuya Junction okay Abuya Junction to be precise wait me for a number way 0540 710 940 0540 710 940 and I say 0244 58 38 59 0244 58 38 59 your branch Takra de Anaji police station chewa wo ko for you Colandry Managers Road or Poly Junction honoma wo bogo so a your old asida boga bron sanity your branch ho kuma senso your ahenema kokoben 18 wo ahenema kokoben 18 mu honoma now adie ba ko ekoso nso opani they say I discovered EBFN microplastics okay ebi wonsuom plastics ya ye de ye rubber okay any take away balls yeah ye hu say no gradually era aduanim according to research bia WHO aye okay omne World Economic Forum for omde abetu dwa me say even the most crudgy bottled water na wuji ni dipa no it contains certain amount of microplastics the amount of microplastics e bottled water mo no sachet water mpomfa no ho sachet water de mponu enso ye gi ehu di say ye no bottled water no ye na safe but it contains microplastics and these microplastics has been discovered say a cause agent pa in terms of cancer ya dia eboa mani penya cancer kokura mi ade no enunti no every day bia no certain amount of toxins from microplastics they didn't koko hihye egu rubber ma wo fiko they odi micro rubber bi share microwave ma odi ka na duane bi share ni nyina because the plastic manufacturing companies now one of their disclaimers and they say ye fa dia shepa egu rubber yeah because the chemical na dey here e bi to akum say aduane a wo wudi no the side effects na the residues of sa chemical na dey here rubber no e be ko ni peduam ne mo amoton pa no wa yi yes no that nje so boyi free of vinam no ya she rubber na de tie ne say won say the effect no e gradual e kitin te bedru time e ha okra no wadwen koso say we na me ko ye ya de no a enunti na ye de self care awareness e bokoko say e da obetu bu atwasuo from no enye da no anampa fe besiu e ye kakran e ba na me ka so anti sao metitwi pa ai enti no entna ho masa suban ketenkete ne keka moa ne kofa ohaw kese bi emfamrewo na fe abenye oyone kese ne yekoton abusua asase ene de yakopa ayaresa amawo entna ho ubetimi aba Faith Homeopathic Clinic aba chef die ma ebetimi askane ni padua ni nyina na ye self care na ye enti no ye scanning ye se Ghana mant we obi antake advantage free screening ekoso hunu wapomoden ejina biemu se de sitie wapomoden pempenso obe ne wo prekope wese no nyare nipa nyare a wongu according to WHO say ye pe healthy people nipa won wapomoden e wo wiase a nipa more than 8 billion e wo wiase no healthy people ye 5% pe 15% e hospitalized people nipa e do mato ayaresabia hodo ko ka 5 no ho 20 na opanyunim 80% na aka ne for sub health 5 ni ngu kese 15 ni ngu kese 80 no pa na ewu ene say wonam ho akeka hye mo ko bantu obi anim se ne ho odin nti de oda yaresabia nam se doctors ehwe ni nti no omu ngu kese ba wo na wonam ho na wabu ani agu signs and symptoms so a wonye de sese wo ye no
Obeko is here. Obeko etimi ko kan obi so ogifo bi ni ho oberase no a eno ano no ko me direction ni bi eno nti no utie etisi ya no bra and Abuya Junction or Santa Maria tisi Abuya Junction. Okay. Santa Maria Abuya Junction. Prophet number no prophet o say what na say prophet what na say da branches ni nyina doctors ni nyina ya krado obia trans Dr. Boat e wo Takrade Dr. Dora e wo Koforidua Dr. Abigail e wo Nkran ena okokuma senso a doctors no de ho de o mabochenku pa e wo ho ukọ old asida e wo bogo so a e ho so Dr. Enoch so aye krado mesho yeso ye free ha ye kwa kota so mesho infant na ho ene mrem ye ntan ma yare enkuye prevention methods bebre e wo ho so usu adunu mabra e de machine bia be fed vaginal steamer a man be a treating infection for so long enko interfere de we jedro no no we gine sa ena na japade na himfe nyame de adom no se na nimu nyam no esei wo ba obetena sa afidie no so e fed vaginal steamer no wa be hu sencheni ebesi okay eno nti no bra na ebeje wa yare sa yare bia kan bia say arthritis wani ne how onya osteoporosis oni say research across Ghana me say about 9.7% of all glaucoma cases are leading to blindness no o reverse enyi etu hu science na anu ayentem on so wani ni prunsuo ekekaw oposa eto da bia na ye say ye hingura nso nko na wuhu o ye hingura bia o ba bia enwusie ne nam wani nko na wuhu na ensuo tata wani so na wo posa na ekekaw ne nyina no eye nsankyere no unya hu pe quick number no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 obetimi asa afre 0540 710 940 okay 0540 710 940 which screen is wa behu numbers ni bi free number no ye be chro branch e ben bia wo de free number no bia wo Ghana bia free number no ye be chre branch e ben bia wo no na wakọ akọji ayarehwe ye da mo say an operation doctor opani so enti Faith Homeopathic clinic for nam tese no mo so etwetwe enkomo na o kire ne papa o de ese yade e o watena mentena se emfa nya agodie o su won kase yade bo anabra me emfa nko hospital na emergency bed ko hospital se wankasa na odo pem e ko se me ko hwem ni padwie ba bia sinto on doctor entum fo to de benya nyina kwa de ye dro ebi ye kasa kire ebi ko ye wodidiem ebi ko ye wonsunum no aso na ko onto adu kama ti me emfa nto stretcher so enko hospital be boka bida ye busu enyeska emfa wonko Faith yada wasipa enso ebi so happy birthday and confirm Ora Harrison Afo happy birthday Ekoma Ora Harrison Afo ene wawoda we wish you all the best nyame enhyiraw na onyo kese kosise obeye kese pa then also happy birthday to Vivian Nana Poku we wish you all the best nyame enya onso kese na onhyira the last one here happy birthday to Mrs. Georgina Oti Frimpong headmistress Edema New Jabin Senior High School Kofodua we free me akasem nya Max Okudeko ene ebusua kan nyina se Mrs. Georgina Oti Frimpong headmistress here wo New Jabin Senior High School ene obede ne yawoda yese nyakopon hyira na yemye na umobro na doye ede ema oni ebusua ni nyina Mrs. nyame nkosu enhyira na omawo akande ehun papa betimi akoso atete ye mofra ye do mabagya wo suku kese emu ene obi a odu awoda ne bia so ne we show happy birthday ye kwei ahosepe ayekrado maame boatema the front door e da ahosepe eto aso